ليه تماشفان هجا كوميسيون بالإنداح البجارتنا تركيا إيرو گیلی نامزد بونا اردوان محرمین جهر و حاکم الکلشتارو رو رد کرد نامزد یا اردوان نقاشین یا سایل سر هر و ها بجارتن و گرینگ یا دنگی کرد جوانه پاریزر مناف کران لگل من سلاف بوده که مناف بله کک مناف ایرو کمیسیونا بلنداح البجارتنا ترکیه يعني او قليه كو رجب طيب اردوغان نكاره ببه نامزد رد كر القورا باورياته قالوا ريقري حبو كو اردوغان نكاره ببه نامزد كيك جمال والله يعني براستي افيال سر شيرو فكرني شوفنا نونير شي جي تاف يك امبيجن يك نساكنينه هنك تفيجن كارب به هنك تفيجن كارب به لبلي لتركيا قوتنا باشين قوتنا كوميسيونا البجارتن هي بلندر كوميسيونا البجارتن هي بلنجي خدايه كو يعني سرو كومار رجب طيب اردوغان جرا سيمين جيت كارب سرو نامزد جبر كو ده هزار و هفدان دا ده شازدين نيسانا ده هزار و هفدان دا قانوني اساسي تركيا هاتا گواستنه سيستما پارلمانتريه بو سيستما سروكوماريه دويجن جبركو سيستما سروكوماريه تزاهاتيه او سروكومارتيا كبري سروکومار رجب طيب اردوغان كريه جتوي دجاري دا ناي حسواندني القراي خالا قانون اساسي تركيا خالا 101 سروکومار كي تجارت كار البي هفدو بجارتني لي دويجن كو اف جبر كو سيستما سروکوماريه 2017 هاتيه جارك شخوه پشتیوی جارك هاتیه بجارتنه اویا جی جارا دویمینه وسا شیرووت کن مخابنه بانی قاشا جی اندی جبونی من او که نادن يعني جبوني البجارتنه تركيا جي وجبوني رايا قشتي جي انجامك نادن يعني بريارا كوميسيونا البجارتنه جي لهم بلي كيكي مناف نوها البجارتن پروسیاوی دست بگیریه. لگلک جهاتی گوتن که مناف دبیجن کو اتفاق جمهور هیا، اتفاق ملت هیا، کرجی گرک اتفاق اقبانه. گرد کرد اتفاق اقبانه دکاری بو باندورا وال سیاست ها ترکیه حتی جبونی آنینا روجه یا پرسکریکا کرجی زیده ترد بو. نرخاندن آته چیه که من؟ نه او نرینه کی پراسته. لتركيا هجمارا البجيرين كرد دورا جسدا سي بينش هي يعني جسسيا يكن البجارين تركيا كرد يعني كرد يكيتيا وشيكن وجبوني مافين خوي نتبين ام بيجي مافين زمان مافين پروردبونا زمان دايكي زمانی کردیجی که زمانی کی فرمی و بکه ماسی دستلاتدارین هرم سازین هرمی بین فرکرن جوه بونه که مرف تکوشین بده مرف تکاره پشتگیریجی بگره و اتفاقه که اوها هم در رایا گشتیا کردادا مشروعیت کی مازن چید که هم جی دوه هیزه کی مازن در سیستم سیاسیه Türkiye'de pewistiya hemû tifaqên dinêkajî bi vê tifaka Kurda çêdibe. Lê mixabin niha heta niha Kurdan li Tirkiye tifaqekî çê nekir li ser mafên xwe yên netewî bi kesî re muzakere û bazarekî nekirin. Ev ya kêmasiya siyaseta Kurda ye divê hilbijartinên da Kurd به هفر اتفاق که چه نکرن پارتیت کردان
partiyan sê partiyên ku Kurda piştgirî didan wan partiyên Kurdan tên hesandin hene li Tirkiye yekşê HDP ye bê şert û bê merç piştgirî da Tifaka Milletê û piştgirî da namzetê Tifaka Milletê Kemal Kılıçdaroğlu aşkere kirin. Ya dinêka partiya Xuda Parêye ew jî bi Tifaka Cumhurê re kete ittifaq çêkirin. Wan jî ji bonî mafên Kurdan û berjewendiyên Kurda, zimanê Kurdî ku bibe fermî û em bêjin bi zimanê dayîkê perwerde bûn an desthilatdariyên sazmanê herêmê bên firekirin şert û merc nedan ber Tifaka Cumhurê. Niha di destê Kurda da bi yan min partiyekî Kurda ma ew jî partiya Maf û Azadiyan Hekpar ew bi serê keve hilbijartina û di van hilbijartinan da van her sê mijarên Kurdan bi aşkera tîne ziman û dixwaze bîne li ser vîya nîqaşekî mezin bide pêkirin û piştgiriya gelên Kurd û gelên demokratên Kurd Tirkiyeyên ku yanê dixwazin Kurd jî bigîjin mafên xwe netewî û demokratî û hukûqî wê piştgirî ji van der û doran bixwaze. Kekê benaf niha rastiyek wekî gote destnîşankirî heye yanî deng derên Kurd ê ku dengê xwe din HDP hene niha ku bi partiya çep a keskwê bikevê hilbijartinan de li aliyê din partiya Doza Azad ku bi Tifaka Cumhur re niha ketiye tifaqê de heye yanî li gora bahweriya te ji van her du tifaqan piştî hilbijartinê di derbarê perwerdeya bi zimanê Kurdî de nasîna nasnameya Kurdî de perwerdeya bi zimanê Kurdî re de herêmê de bikaranîna Kurdî de tu guhertin dê bibe nirxandina te çi yekekê me ne? Keko mixabin niha li Tirkiye ji xînî Tifaka Kedê sê tifaqên ku dikevin hilbijartinan hene. Yek jê Tifaka Cumhur yan duyemîn Tifaka Milletê yan siya jî Tifaka Ata eva çara jî ku bi tifaq dikevekê Tifaka Kedê wek ku ego partiya Şîn û HDP ji pê re dikevekê. Niha sê tifaqên ku ewilî min navê wan anîn ziman her sê jî dibin bandora nîjeperestiya Türkdan e. Yani Tifaka Cumhur da MHP heye mafên Kurda qet nanasîne û qebûl nake naxwaze ku bên Rojevê jî yan milletê da yê partî heye yê partî jî qet naxwaze ku bazarek bi Kurda re bêkirin û ku Kurd bigîjin mafên xwe yê netewî bi kêmasî bi zimanê dayîkê perwerdekirinê jî qebûl nakin. Ya sistema ata Tifaka Ata xweş xwe ew jî bi kok ji MHP tê ew jî dijberî Kurda ye. Nîzamekî li hember Kurda heye li Tirkiye ew nîzama mezin bi rastî bi dengên Kurdan de jî gewre dibe û li hember Kurda dişxile ev sîstema hilbijartinan Tirkiye tamam û Tifaka Cumhur û Tifaka Milletê jî li ser peywendiyên bi Kurdan re bi hevdûra şerekî dikin. Yani li ser laşên Kurda em bêjin vana şer dikin û em jê hesarê dibînin. Yê Tifaka Cumhur dibêje Tifaka Milletê peywendî bi HDP re daniye wek ku bi terorê re danîve. Tifaka Milletê jî dibêje we peywendî bi Xuda Parê re daniye. Belê peyamateke hiştkekê menav spas bû te ji wanî li gel me bûyî spas kekê menav. Spas şev baş keko.